ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ki nong yalam jong Khasi Students Union Central Body ha ka khanyo tarik unai tung arjar saw ka badeiru ka lingkho sngyap ka bashispa phrap khundai snam jong us em tirot sing kilapan schem ye ki nongket kam bathmai jong ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit Hari Boy District ha ka jialang ka bala long ha District Library Auditorium Hall hanongpo ye kini ki nongket kam Lapan schem da President jong ka Khasi Students Union Central Body u samla lambok starwell marngar ringkat kajia don lang jong ginong yalam na kiwepat kikenhon bakenthop yuba people thank you ubadei u President jong ka Riboy Youth Federation uba Louis Star Lingdo ubadei u President jong ka FKJGP bat kiwe hakni kasi kaseng kalapen ko buram yegdikhot jong ka KSU kibala rai ban shong thanno na kaseng Kaseng Khasi Student Union kami isu kaseng kabatip tang Hari Boy District lana kedalam Meghalaya hanya tip dia kini kaseng keleng saudong kapatai hal tip keleng saudong kapatai tengi ni benitrelang bahkan ni kaseng kadang pau susu kasisi benuan nakawai semua trikam ni yang pendak bagi kemau sa ya kinu semua trikam ni pala pendak ru ni raya kita Bang tahu saya telah nak bentuk hanga bat hangi, usai telah udang dia ikan, nampak kita pateng bersawan. Henry, jadi belum berpenting apa? Bang tahu saya telah bentuk lalu baca Khasi Student Union. Ngaso belum bagi isu kebayat, nadu kipor mencuat, nadu kinoelam kiborin, jong kalin tirel, minam nak bentuk, kaju kapo kat distrik kajugi, kata nadu usnem. Prapusan kendai po terter. Buat apa kerja ilam juga kita ilam nilayo penting na. Wala kadon kata kadon East Frontier Railway kebajuan suko ke office of KSU nadu disposal mencuat. Hari yang orang itu di paradok pasnam juga. Senia terli hangi. Buat ingin pun ulang lanu yang kena railway. Tak anda ni padio ya kita Ian merdeka kami jirung juga di bawah celang. Semulakan manu balapan kah asin selamat ini. Ia keren, ia ut, ia nam, ia kecingit coba jat pendeu, ia kecing senjor coba iblang salam. Aku aku bandong bah hatu kelimo nada di senet keepat tak kamar. Kami keren sepan kata kamram. Kawan ketir ke bawah, item hapat kagui pak kisni, ayu ini nomor kali. Nasno pak kali kaya kebabiang, yang ikut kita dekat coba jat pun. Kami benong berikan kita berdon sen balang dibanding jas bendeu, dibanding jeng sen bendeu. Ni berdon sen balang ini kapan? Ni sulong kan kenong buahnya, nuak pejat kenong bayi kita dibaterai hak kita kalangkah. Hendak masuk untuk buat kaya, kadang kecing pak, kecingwat cingna, cinglen tadi kepilang suara cing, kasuk sing hakile pateng dalam, ya menteri kecing set hem lagi dalam hakno bensin. Ublay semua ay kejuk kasak keteren, ya way kena kesak pateng. Ublay sulabu ya kejuk katong ya way kesak pateng. Ringdan lah kejong kata destiny kebanyakan pendak hak poi saka benda. Hendak kedeng tu kata kecinya so menong menjegim. Ringdan kam dia berpenting kena beri ai kebatam nampak imlang salam nampak dari berjat dulu kau. Sibun
Kicing telun ke isu beper kami persang dan keren yang kita jengek kebayaki yaksar nalu usnam tak tunggai sepak nyo pura kamtan kesedang lah kali ketma nalu usnam tak tunggai sepak nyo kendai ketika isu berserta bat bidak kecima dibawa ya kerja berde batang sustro handai kejo isu ketika keren hadir kena khidmat pemerintah ina jumpa semua ya di bawah serkar nak kawai kasangway terekam siya kawai pat kasangway terekam nak kawai pat kinamilam jong seng siya kawai pat kinamilam seng siya kata kaswar pasmo andai kososi dalam kita baru inahap penyakaan inahap penyaki yaksar hadap khidmat kita kajing kali galong atau nilayok mo kita terusin buat sinsya di kerjala juni atau nilayok mo kita terusin buat sandal penni di an kanon di polisi gunu berbandur ya kejat berde buat yang hari baru kawai masuk bandong yang hadap khidmat teman-teman atau mensyun kena atau kita dibagi lapang dengan bodan kita jengkeli yo se ni ipaklah banjir itu kita balik ini nak kali bercat berkoi yo se kita pasofti kita bawangnya naik kentotan dia kita badan buat seriat ngaong benda ini kentok ni kesiu dia kami kuat kok hari kuat ya ki berkene ya kakam nam tak kecil mentoi jong pai ba jong bercat berkoi nama nabi kisni habis persang ya keban persang hai buat berat banyak kesiu sokar bagari pantri kam ni tian badon lupa kat bidang ap kita kawo inulan parmet dikentu sokar dan petir kam bado yang tak MRC nak jakan tu hundai ngaptek ai berajia pak sokar tong bidang habban bisa sokar dia dengan bisa dekat LP sokar jalan dengan bisa sa dekat MRC kalau ke wasmuran ke parti demi keren sepang kita jingdon kam jembri baca tu Inisiat jaga waper mentalasi kemut begitu akan seni ke anak itu hendak begitu akan kesing sokar bagaimana kamu juga bagaimana Presiden bini jinjak nanti tidak boleh kita kisi Pak Sohang jangka sokar lembaga polis Batman di depan berkat hajar sebagai polis stesen waper kadang dulu kacing bernam perset dah pun lagi kontai sudah ingat seorang menjadi kempian ubarat tu udan jalan jong telah kecing gambaran kata Syuki menteri sarkar Syuki MDC Syuki MLA kami ke permanent post dari hitam kontraktual sisir yang kasar senang ringa sawanong dari kiliakan buat jadi khidmat di jurang jonggari bekerja dari kawai nangai ba upai ba kali kapaten begitu juk tas paslam ba upai nangai jubah gede gede nam tak kita boleh kali subuh berapa lama kali kesini kesau barang kepiki kol sama dia lumlang kali cakap kam gitu kat popura seng barang berapa warna mah ba kata sau keman bentelek andai mopi belong kaki nongka dan di ya sau bentuk kan dekat keman boy jalan berapa boy nilai isu pun tidak kesen di sini. Mak kermen perkenal kan saya berkat basang penuh berpenjat perang jaga jat betul ini. Menu berong isi yang tergi beliau bandung jalan ini di rumah dengan tiga badai. Andai kau solusi kam di sini jalan yo resi insyaallah bakla. Mana kerja cepat kecil insyaallah bakla. Kejingkin kandai insyaallah berboleh. Kejing-jing di sini kalau yo insyaallah berboleh.